meeting ekoso na a meeting between the chief of staff ya papa Kofi Badu one Kotoko IMC no na ehia na omuhia no one obo supporters na baso say enei omofre omo no omoba e de omo no nyam beta team na chi e ma team no ne ma koye sorry e ma de be siye omo ba ye e be support team ana wosre na no man koye. Okay. Nipa be share stadium ho ma say. Oze. Nipa be share stadium ho ma say. Aza de pen ye nya. De na mo pe. De man koye. Enu ye de. Enya win. Ah okay. Owie no ana okache IMC ni say o man situational report. That's a FA Cup ye film league ni nsu mu ayede. Ti omo nso keka omo like omo eni ni di nkomo cheche niema ani so a. Owie no okache omo say coach no omo coach ni nya adwuma. In the coach Prince Owusu adwuma till the end of the season. Until matches 13 aka no. So aka say is 12 or 30. Ya boss say 20 say 22. Ti matches na aka no coach Prince Owusu on na the team no. And so twaso. Na yeah. Oh twaso aye adwuma no ama bibia konkan. Samobodu bi munyai sa asem na mo keka no munyai samobodu oma picture ni mukra so be kochi Kotoko oyera djuma obekum cha ma ne nya na djuma oma picture ni ti ma mo de nam na samobodu no me bam chew munyai se mpempia sem die ye nyai all right manu wa Kotoko camp onum team manager ne hwan Amos Olomo Frimpong players na do na di yaw Amos Frimpong and complaints na ba say one Amos Frimpong favoritism Kotoko camp ho inti say Amos jai sad na oye no that is the report. Two players ni be say one Amos Frimpong abobo ni bida into any situations our players come into a say must still must say but players then so ref say must Frimpong wo no so ye na djuma into dodo na players dodo na na must Frimpong e problem ebi mo say ebreso so mo ko training kra say dey must timi keka almost na so mo ye nkra but players then so bu ref say yeah time no mo dey ye adjuma inti say e must Frimpong no team manager no players ni bi ni nanya de obi so ni say players ni bi feel say ebi mo friend na penkra ofa ebi mo so friend na onfa meaning say na so ye favoritism e wo team nim inti e habi mo de obi so ye say players ni bi say ye nyina wa hana mpanfo be ye interview titi ni coach e be ye interview say the tormentor in chief atakwa na yan abetamwa wasaba abetamwa is back ana ni nyina akwa abetamwa ho ana abetamwa nkwa na ebondi ni ignore other players it is abetamwa na mugini dia okay ne ono nkwa mo na yenhwe de ekoso okoroko team ni sisi ai no abetamu na mugiri de ona ya mo darling boy enti okwe wasaba sadia ye nyina enfa ya ni en support abetamu ana players ni bi omo team ni munsu di yawo sadia enti na management ni nyina na abetamu aba na say abetamu akwa ni bona no mo boro mo bisa management ni say no mo ni enso ana nti abetamu akọ waba the tormentor is back eni ni nyina akọ abetamu eni ono nkwa bebo na me ahwe. That is what is going on. Kotoko team ni say. Player we camp, we nkasa, me player we camp, and ekoso and eku Kotoko.
Born idea Kotoko players ne hwe so mo ana me we camp ana we camp nie me ni we camp ana me nya ball na me pass ma we ana e koso Kotoko team ni mu sa na players no omote wo sa e must rempo na team manager ni so hu na okoka na om na nya problem nti de e koso Kotoko team ni mu no eno no wow we study game no critically game ni e hwe na atakra abetamo abo no nya se ne boy Albert, now I'm very much inclusive. But the working and points on America say when Albert instructed what he say on person. Nani boy me DM me who yeah. And the team no more Kotoko camp we camp nie ana mo yes ana mo ko. Entino ana Huber Joe darling boy. Entiane Huber Joe na ebi wo kra ka to the extent say omo friend na African peke but Huber Joe friend na peke. Bibia ni a Huber Joe ana ise omo ho ana omo di team na bro. Kotoko players ma men kan chamo. Sa wo hwe na se Kotoko no untimi mo a ka che mpanifo na je wo card ye terminate two contract na ko. Sa Kotoko no untimi mo a ka che mpanifo se eye me ba besom esom no masom awie ma bre mitimi mo na mpanifo terminate two contract no na ko dan se wo de supporters akoma ebe di agro dan se wo betra na wo bobo na ma ho. We are Kotoko player. Ya ko forward wo team oje 4 million, oje 5 million, oje 6 million. And now ba Kotoko no oje 7,000, oje 8,500, 120 million. Ana moje, ana mutimi ya mode. Ball no mutimi mo. And so ya Kotoko player. Now he and ya me kosu wani nyi ho a ka che mpanimfo no mo terminate two contract na ko. And for we influence ni me say team no. Ana we camp nie me so me camp nie uni me camp dia on come ho no ye ntra ho e ma mo nye sad no otim nim ana na me ka no nana eni de kwan so players no ogigi o so too much and then player bia akra e be kana asem chewa nana diet no e ko ba bia o so ko eni kwan sa o so so iko players number ma on sense form ni a opesa o ye de boa Kotoko team no na prenkra boys no omumwa entiene enso so omusu biem Kotoko players ball we are no isa so mba ko form ba sakono no muguna na prenkra ho na buso me so amuji musika ana muti wa mo desa na ball mo hye Kotoko players mo hye ana mutiti nim na timu desa nyame ya no Sunday mu konsu atre me kram tia me am se me ya hwe ya young apostles e mo ko aiwanti o mesei one coach bay e say Hamza Kranzu ni ho ente na coach ni kwan na o ye training anyema na e kon se players no man se o ma attitude na Kotoko no se de egusu aye bre no saa na beto aso eti Kotoko players mo se samo adwen na supporters a mo time achi no da bia mo di areho mo ye bobo ni wi amata mo bas mu ko asat 11:30 pm na supporters da so stadium a o mo ntimi nko ya bobo wi na Kotoko supporters gufo mu su mo de fam ho mo no mo girls be ko akosresra akoye phone calls akochele mo de supporters akoma e di agro enti Kotoko no we player na hera se Kotoko no untimi mo a ka chela na prinka ka chela ya safuduku ka cha akotomu se ene wa na aba he wa bre untimi mo no mo ma wonko dan some of the supporters akoma be di agro the mo ka che Kotoko players na no me da coach Prince Owusu coach ma homere so coach sempanifo ma nod me se to aso na ya adwuma na mo ni na ho na ya adwuma ni e metimi aka che wa no me da se atakra